अथ दुर्गा कवचम ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंद जामंत देवता अन्याम शक्त मातुर्बीजम दिवंत देवतास्तत्वं श्री जगदम्ब प्रीत्यर्थ सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोग ओम नमः चंडिकाय मार्कण्डेय उवाच ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं ऋणाम्यं कश्चिदाथातं तन्मे प्रीपितमः अस्ति गुह्यतं विप्रसर्वभूतोपकारकं दिव्यास्तु कवचं पुण्यतः सुमहामुनि प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमादिति षष्ठं कात्यायन्ति च सप्तमं कालरात्रिश्च महागौरी च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्न्यादिमयनस्तु शत्रुमति गतुर्णे विषमे दुर्गमे चैव वार्ताषाणां गता न तेषां जायते किञ्चिदशुभं रणसङ्गते नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभावने यस्तु भक्त्या स्मृतान्नूनं तेषां सिद्धिः प्रजायते प्रेतसस्ता तु चामुण्डा वाराहि महिषासना इन्द्रिगजा समारूढा वैष्णवी कर्णासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी सिंहवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्ववर्णभूषिता नानावर्णशोभान्या नानारत्नभूषिता दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुला शङ्खं चक्रं गदां शक्तिमहलं च मुश्लायुधं खड्गं तमरं चैव पर्शुं पार्श्वमेव च कुन्दयुधं त्रिशूलं च श्राङ्गमायुधमुत्तमं दैत्यनामधेयनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्तायुधा नित्यं देवानां च हिताय वै महाबली महोत्साय महाभयविनाशिनी त्राहिमां देवी दुष्प्रेक्ष्य शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षति मामेन्द्रिय अग्निदेवता दक्षिणे उद्वाराय नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षत वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां पादुकौमारी शाल्यां शलधारिणी ऊर्ध्वं ब्राह्मणी मे रचेत अस्तात् वैष्णवी तथा एवं दस्तिशो रच चामुण्डा सवाहना छायामय चाग्रतः पातु विजया पातु कृष्टितः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे च अपराजिता शिखामुदतीं रचेत उमामूर्धनि व्यवस्थिता मालाधारी ललाटे च भुवो रचते सस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवर्मध्ये यवाण्डा च नासिके शङ्खिं चक्षुषोर्मध्ये श्रोतयोर्द्वारवासिनी कपोलो कालिका रचेत कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरश्च चर्चिका अधरे च अमृतकला जीवायां च सरस्वती दन्तान् रचति कौमारी कण्ठमध्ये तु चण्डिका काण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी शिवगं रचेत वाचम्ये सर्वमङ्गला ग्रोव्रायां भद्रकाली च पृष्ठवंशो धनुर्धरी नीलग्रीवा वहि कण्ठे नलिकां नलकूबरी खड्गधारिणी बहुस्कन्धौ बाहुमे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रचेत् अम्बिका चाङ्गुलिस्थिता नहाञ्जुलेश्वरी रचेत् कुशौ रचेत् कुलेश्वरी स्तनौ रचेत् महालक्ष्मीर्मनः शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रचेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा कट्यां भगवती रचेत् जाह्नवी विन्ध्यवासिनी भूतनाथं च मृडमे उरुमहिषवाहिनी जङ्गे महाबला रचेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्फे नरसिंहे च पादपृष्ठसु तैजसी पादाम्बुलसुश्री रचेत् पादातस्थलवासिनी नहन्त्रष्टकराली च केशां चैव उद्धवकेशिनी रोमकुपेषु कौवेरी त्वचं बागेश्वरी तथा रक्तमजावासा मां सान्यस्थितिमेधां च पार्वती अन्तराणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुक्तेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणि स्थिता ज्वालामुखी नः ज्वाला अवेदा सर्वसिन्धुषु शुक्लं ब्राह्मणी मे रचे छाया चतुरेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रचे मे धर्मचारिणी प्राणवानौ तथा व्यानमुदानां च समानकम् वज्रहस्ता च मे रचेत् प्राणं कल्याणशोभना रसेरूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी आयु रचेत् वाराही धर्मं रचेत् वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमित्राणि मे रचेत् पशून् मे रचेत् चण्डिके पुत्रान् रचेन् महालक्ष्मीर्भार्या रचेत् वैरवी मार्गक्षिमाकरी रचेत् विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष्यमे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छतु यदिच्छतु शुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्र अर्थः गच्छति तत्र तत्र अर्थलाभश्च विजयः सर्वकामिकः यं चिन्तन्ते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमैश्वर्यमतुलं प्राप्यस्ते भूतले पुमान् निर्भय जायते मर्त्यसङ्ग्रामे स्वपराजिता त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्य कवचेनावृतो पुमान् इदं तु देव्या कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्देहः श्रद्धान्वितः दैविकला भवेत् तस्य त्रैलोक्ये स्वपराजितः जीवेत् वर्षशतं सङ्ग्राममृत्युविवर्जितः नशन्ति व्याधाः सर्वे लुता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गम चैव कृत्रिमं चापि यादृशम् अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचरा खेचराश्च वचलजाश्चोपदेशिका सहजा कुलजा माला डाकिनी साकिन तथा अंतरिक्ष जरा गोरा डाकिनेश्व महाबला ब्रह्म राक्षस वेताला कुष्माण्डा भैरवादय नश्यन्ते दर्शनातस्य कवचेरिति संस्थिते मानोन्नतिर्भावेत् राकेशस्य वृद्धिकरं परं यशः वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावत् भूमण्डलं दत्यस्य शैलवाकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यं सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमस्थानं यच्छूर्यरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते इति वारापुराणे हरिहर ब्रह्मविरचितं देव्याः कवचम्।